ni imiborogo n'agahinda bikaba ibibazo by'ingutu byongeye kumvikana nyuma y'uko haraye humvikana kurasana gukomeye cyane, haraye humvikana guturika kw'imbunda ziremereye mu mirwano ikomeye cyane ikomeye yongeye kubica bigacika hagati ya M23 n'ingabo za Congo FARDC. Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko iri joro ryose rikeye habayo kurasana gukomeye cyane, habayo gusaduka kw'imbunda ziremereye mu ntambara ikomeye cyane yabiciye bigacika hagati ya FARDC M23 mu masaha ya saa 5 z'ijoro zishyira isaa 6 z'ijoro zo kuwa gatanu ushyira kuri uyu wa gatandatu. Imirwano yatangiriye mu gace ka Ndosho yongera kumvikana mu gace ka Mugunga, n'ijoro ryaraye ryumvikanamo kurasana gukomeye cyane kw'imbunda nini ndetse n'intoya, ni uguturika kubisasu byumvikanye mu duce turimo Ndosho, Mugunga, ndetse iyi mirwano yanumvikanye muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru yemezwa n'abaturage, amakuru yashyizwe ahagaragara n'ibinyamakuru bitandukanye, yavuzwe ko M23 yari irimo irarasa na FARDC. Abarwanya umutwe wa Wazalendo, ingabo z'u Burundi bari barimo baragerageza kwinjira muri uyu mujyi wa Goma. Inyeshyamba za M23 zimaze amezi arenga 3 ziwugenzura nyuma y'uko zirukanyemo Sadeke, zikirukanamo abacancuro, zikirukanamo ingabo za Congo FARDC. Ubwo imirwano yari maze amasaha menshi irimbanyije, ingabo za Congo FARDC ndetse na M23 batangiye kumvana imitsi, imbunda ziremereye zirimo BM, indege zirimo kunyanyagiza ibisasu. Nta kindi cyari gikurikiyeho usibye abarwanya umutwe wa M23 basohoye itangazo. Ni itangazo ryashyizwe ahagaragara n'uwo bita Bahati Eristo uyobora intara Kivu y'Amajyaruguru, ryavugaga ko ingabo za Congo FARDC zirimo kubagabaho ibitero barasa mu baturage. Kugeza muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ntiharamenyekana neza umubare w'abasirikare baguye muri uru rugamba. Icyokora umuvugizi w'igisirikare cya Congo FARDC Liyetona Colonel Nchike Kaike Geleme yemeje aya makuru. Ni nako kandi uwitwa Liyetona Colonel Wiringoma uvugira M23 mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu yanditse ku rubuga rwe rwa X avuga ko M23 yamaze guturisha iki kibazo. Aya makuru yagiye ashyirwa ahagaragara n'ubushotoranyi bukomeye, ni uguturika kw'imbunda ziremereye byongeye kumvikana nyuma y'igihe kirekire harimo gushakishwa ikintu cyose cyakoreshwa ngo iyi ntambara ibe yahagarara. Liyetona Colonel Wiringoma yashimangiye ko ingabo za M23 arizo zirimo kugenzura uyu mujyi, arizo zirimo gusaba abaturage gutuza ngo ibintu bigiye gusubira mu buryo. Goma haraye habereye imirwano mu gihe mu majyaruguru y'umujyi muri parike ya Virunga naho hamaze iminsi yabera imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano iri gusakiranya M23 n'ingabo za Congo FARDC ziri kumwe na FDLR, abarwanya umutwe w'Abawazalendo. Bakaba barimo kurasana umunsi ku munsi, bakaba barimo kurasana uko bwije nuko bukeye, dore ko intandaro yo kukurasana ikomeje guturuka kukuba ingabo za Congo FARDC zirimo gushaka kwisubiza ibice bigiye bitandukanye. Hari umukunzi wacu wakomeje kugenda atwandikira ku rubuga rwacu adusaba ko twamusuhuza bitewe nuko amaze igihe kirekire adukurikira. Reka mbanze nkusuhuze. Nagusuhuje wowe Seka nabo ukomeje kutubwira ko udukurikiye, nkasuhuza uwitwa Uwambabazi Chartine nawe watubwiye ko adukurikiye, nkongera nkasuhuza uwitwa Manirareba Ernest nawe utubwira ko adukunda cyane. Nawe nkagusaba kujya munsi ya video ugakanda ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi amakuru yacu tugakomeza kuyabagezaho 5 kuri 5. Iyi mirwano kandi ibaye nyuma yuko hari hashize iminsi mikeya ibaruwa ishyizwe ahagaragara y'ibisabwa kugira ngo M23 ijye mu mishyikirano na leta y'Kinshasa, nkuko byatangajwe n'umunyamabanga wigenga ukora
ukora inkuru zicukumbuye uyu akaba ari Steve Wombi yavuze ko ihuriro rya FCI rirangajwe imbere na M23 haba hari ibyo bari gusaba leta y'Kinshasa. Itangazo rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi ryerekana ko ubushake bwa politike bw'ubutegetsi bwo kugira imishyikirano itaziguye na M23 ivaho ry'ibikemezo cy'inteko nshinga amategeko cya tariki 8 Ugushyingo 2022 hamwe n'izindi ngamba zose z'ubutegetsi bwa Kinshasa bwakwifatanya na M23 kugira ngo imishyikirano ya politike izabe. Ivaho ry'ibihano byose by'urupfu, guhagarika impapuro zo guta muri yombi no gutanga igihembo ku muntu wese wafasha ubutegetsi bwa Kinshasa mu guta muri yombi abayobozi ba M23, kurekurwa bitaziguye kw'abasivile bose cyangwa abasirikare bose bafashwe kandi cyangwa baregwa gukorana na M23 kubera isura yabo cyangwa ubwoko bwabo cyangwa kugira umubano wa kinyamwuga n'ubucuti cyangwa ubucuruzi n'abanyamuryango ba M23, guhagarika no guhana imvugo zose zisiba urwango akenshi zikurikiranwa n'ibikorwa byo gukandamizwa no kurya abantu kimwe no guhiga abantu kwatangijwe ku banyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, kurangiza ibikorwa byose by'ivangura no guhagarika ubwenegihugu ku baturage bavuzwe haruguru, gushyira umukono ku masezerano no guhagarika imirwano hagati ya M23 na leta y'Kinshasa. Ibi ni bimwe mu byo M23 ikomeje gusaba ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa kugira ngo babe bakorana imishyikirano barebe ukuntu bahagarika intambara ikomeje kubica bigacika hagati y'impande zombi. Nyamara kugeza ubu ngubu nubwo intambara ikomeje kubica bigacika, amakuru aturuka indani aremeza ko igisirikare cya Congo FARDC na leta y'Kinshasa batazigera bahagarika imirwano bitewe nuko hari amakuru amwe namwe yamaze kugenda ashyirwa ahagaragara yuko ingabo za Congo FARDC niziramuka zifashe icyemezo cyo kuba zahagarika imirwano nta kabuza Kivu y'Amajyaruguru izahita icikamo kabiri, M23 ikagira igice igenzura ikagira igice iyobora, dore ko kugeza magingo aya ngaya amakuru agaragaza ko M23 yamaze no gusubizaho banke, yamaze no gushyiraho banke yayo igomba kuzajya yifashishwa n'abaturage bari mu mujyi wa Goma, uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Igice cyari kimaze igihe kirekire cyarahagarikitswemo banke bitewe n'iyi ntambara yari imaze igihe ibica bigacika hagati ya FARDC na M23. Nshuti bakunzi bacu, reka tubashimire tubifurize kugubwa neza, nkusaba wowe dukurikiye bwa mbere gukanda ijambo subscribe, like, share ndetse na comment, amakuru ukayakurikira 5 kuri 5.